discussing about home mahin central government in buffer zone asim do ahi to kelhona koi zong le buffer zone cross in bola kuki yo chate gamsunga hunglu josi kidem ta lo ding hi ti hin kilo na khat law jo this is buffer zone cross in bol hi yo adina to da igal news be dei so na ya so understood na chu ki koi hin yes in particular ta so mention ding hi ala sun dilaya hin si be written this is igal mi te me dei ten this is buffer zone cross and bol wa kuki zote chate gamsunga hunglu ki de pod hi kidem ta lo ding hi ti kilo na law te adi lain adi na hisihi frontline volunteer ho zo se padachan ananga yo hidin frontline volunteer mina him social media gamtin ipost win gamtin igi win isay win ibolo inam sumuwa kito mo na kitam ta isay do win icho hi ap chom din khat chaum lo hi igalo to kisaya isi ahin isi frontline volunteer mina social media ho a tu so koi ma abol thei ta lo ding a hi ti kilo na hi laleo hen padam ti akin koi hi phai sa wa ai la ku pe mo te phai sa le chutela tu chung gal hi yo kuki zo chaten gal hi ide yuwa ipat no bilo wa hi kokomi chuteng le Melay CM pa and Biren singing. Kukizo chate sunga ward declare about ya. Hisi gali unki pade ti hi. Inok so ke bang. Hisi sun hisi tu sunga gal hi. Kokomi le Melay CM pa and Biren singing. War on kukizo ti a declare about ya gali unki pade ti hi. Ibon sa will no mutin pobu hi te ole. Ai le kun ga be mo te no so ke le suteng le tu gal angum je hin mai le ten central government hata pressure abolovin ichi border fencing suteng le free movement regime ichi ai matia anum jinga hi ichi border ho a ai tu sunga hin nasata ai ki sanphan wa hi hisi free movement regime of hi lado ding ti hi nasata move bol hi je hi hisi border fencing ki boarding le free movement regime FMR hisi hi dodan nahi nasata a ku ki zo sate ni level ti hi kin ko ya hi dunia ni ko mi pi ho zo se phai sa wam ti hi kan do no mu na hi phai sa wai mo ai là phút khắc về gà bèn kia nuôi tên chuyện lẽ bây giờ sẽ hi diplomacy ít bộ anh ấy gì hin ít chuyện phong piu ở đây iso piu na đó ho hi yo Kangpopi district de hin ikinung hele iso piu na đó ho ông hin imangat le igal miter me le te ông hi gì hin hisi hai diplomacy team ta ichalo angai je hin an ki gel hom ki din hisi isopio na go hoto ika wa hi reconciliation the na dinga hi ade a kukin pi manipurian lang chotele yeho ho lamkai ho kukizo Christian fellowship ki lamkai na ho ama ho leadership na no ja hin tu chan gya hai ama ho an bon som jing pe wa hi hisi hi zomjing wa han lang iso piu na go to ika wa hin reconciliation movement ti hi akide sa in ise hi mi pite ho zo se phai sa wai mo phai sa wai le put khat be ga be kinute chuteng le abana tunisan gi hi i political demand hi separate administration hi EMLA som hovin pat ka cha an gel tu senuwa dison an lawa
soyan kaiwa hichi amahon anchi piu pa hi tunisan gya Government of India kêu na spearhead himbol ZUPF keno ahin tunisan gya amahon spearhead abol ahin hichi tunisan gya hi kukizo saten itosot no ahin hichi tosot jomjing ote ti hi akidei sa in mi piten phai salwa paisa wal khut khat bega banking ute kukizo political demand spearhead bol ZUPF le keno hi akitosot jingen sule tasan na thing set akine jingen ahi kiu tiole asa na kya hin separate administration iti win ipiham define bol ding le tu masang je chun kise ten ZUPF keno in define han bole union territory with legislature ati pahi hizi tu chan ge ya dinga iche pio kise ta idimanu zo ahi hizi kukizo saten hizi separate administration no ya itu mo union territory with legislature hi mu to ka kilung khat ta hizi kito sona kipangjing ding hi ti hi inop so ke vai mo ai le inom wai le khat ve khut ga be kin te kilung to te hizi dunia point sagi kan sim tha ho he tuni public consultation he way forward na iman diu de sa na za la draft ke bo le hin mi pite ho zo sim jong pha isa so ke je win hizi chun na chung se wa ki pa tu kan ongin tu hin khat ve mi pite ho zo se za ding in sim phang ka te way forward akhat na central government in buffer zone asim do ahi to hona koi hizong le adea igal miteo meleon hisi buffer zone cross in bola kukizo chate gam suga humru jose kidem to loading ahi nina frontline volunteer nina social media ho apuso koi man tu abol the ta loading ahi athum na tu chungal hi kokomi chule meite CMN birin singen waron kuki zo dia declare abol honse a gal hunki pat ahi number lina central government in border fencing chule FMR lado dinga to got ane hi ke pom thelo din hata oppose ke bol ding ahi angana kukin pi manipur le kuki zo church leader hon naga to reconciliation inei na dingwa pan lanau hi alazom pe dingwin kilo na akinezin hi gubna kukizo political demand spearhead bo ZUPF le keno hi akito sop jingen sule ta san na ring set akinezin ahi sagina separate administration kitse ta demand in a union territory with legislature hi kukizo saten kito sop jingding ahi hichi tuni ko way forward na dinga point sagi kan podo ahi in kilung to ta hichi izui jingding win jong avel in tem na ikine juwin ahi abadin program anase kino hitin asai na jong ahita tua hi Padzau se sai nadinga hi yo kuto join artist on la kha isa building wa hi isi la so anaki gingun lang chute la Padzau se hando na taw na ina man bang wa hi tua Padzau se kum khana taw na wong iman kin ding wa hi taw na iman pe ding awe reverend lang keng lo bu ina gin pe ding awe zong tem na kan ni kin na hi tuin Padzau se kum khana nadingin la mi pizo se isa ko ma pham chu ma ho makai nang min tin ko tu join artist so amalama hi ko tu join artist so mki go lovin la na nam ki go pomo bin ke patu se na chomcha ko tu vice chairman pu lun than kan ko nai na
kipamin tuni la kolin na ngalut neita gam sunga dengan aku haho gelon le kampu PD6 stage kampu PD6 sunga public consultation committee ini dawa humpanga ngalun ta program kai hot MLA minister council chairman detail house pa minumi pa nungagon ho jong se detail din kampu pi jut klom ho halal kamu pi women yung non hoyong le kita bawa mun hoyong si a kisal pinau jong se hi tuna igam sung le nam sung wa dunga hitan mi dai pan khop dau jong se hi achai nei amin pa hin ke phai yong lang au ki khop ma jong se program no su dum ge win kutu tein na chu wa se yelo ki pa na a ki pogin aba na ki khop khom nei bol ki te ole hoy yo la phai ole thanok tai pan khom yu ke hi asai na chu wa ki pa thu le tin na nong de re ka ki pa e lung se tai ni pizo se na ding khomo hiting pagka hinben kagam sungu ti hi ana sa khomo hite Sao
te ngai lut na dem kapathing na phathei bona nei chanavin tuni ka program pana chai change nangma wang zala zoam thi ta jen pakai ka ki panamin thing ka thangwa ni kanam sungawa adi a iche Kangpopi district gam kai sunga nangma nei pi u tabanga chu kamele minister ho ahin holam kai na rachate ho ahi hausa upa tuteng le so lam chu ma ahi teng pakai defense lama mo pu na nei agam kai ya ko na tengam sung kelai khom na gel kho a nula pa pi da pu hum kal so ozo silalin ki pathu sin namin thing ka thang wa nehi o pathin tuni hin kamaban wa digin thuchang sagi sei thana lam ka wa tuni ang omin hichi kalungwa ka chen jingowa kakal son piwa pakai lo dina zo na ko na kamu na so ti na dingin kapon do goi da bin kisei do zo se nagin patini bo pintin kata lehi o na bible thinga kamu bang bin letan su philosophy ki pum khala chen khom ting le iti pana palung hat meta ati banga ki jo cha te jong pakai kamabana wa hi kilung se to ta le ki ngai lu to ta ki pum khat ta kal sung khom che dingin wang nei bun tin kataw kin nehi oya pa kanampi te thalenga thu sei vai bol ho zonang man wan chi nan de khu a mi masanga din ting zom le chi na lung thim awo mo ba pakai tabanga chu thula la ai ding ma sei do zo the nin wang nei bo pin tin kataw e ka ki pa ve pakai tu na hung kal sunga ulanaw te zo se ta ka ki khen wa in lam che ka zot di vai ta na gaw te nga khat che nei khan kho pi wa kam na mun che ka hun ka sevin nang ma pathe bo nei chan din tin kata we o pathe nammi te ho hi sam ta zong le na mai wa chun hin salwa jingun nami pira ka chuwa khoija chamna la lung mon na e hon khom pi jin gi win ti na khonang ki wop sa in thangwa ta thu Jesus Christ sai pu minin kong taw hi amen.